kom sou bagay. Depi ki lò kon sa? He's just a friend, nothing more. Ou kon sa lontan ou bien ou fèk komanse la de religion sa? So, you love him? I really don't know him. Mse te ou mèm sa wap ou diye an? Ou e di ou mèm avon tou? Sou bal kou la pite kay la papa. Se kou lof ou men. Wè si ka menen lot la. Mommy, come cuddle. Chérie, il faut l'analyser, ok? You married?